في سبيل الله في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هاي جنو أدوم بميوي سيندا كرام بميوي سين الله کی لمبی دا تو اگا نمسی کربت تھوائی کتھو کربا شہید اوئی کربا میوئی سنگدو اموات اسی بنی ہائی گنو سنگو بلکہ مکھوئی اہنگ بنی نکھوئی نکھنگ دبگی وانی سینے قرآن دہائی سی اللہ کی لمبی دا تھو کربگی متون دا موت اوئی کربا سی کربا قتل تو کربا ہاں پی کربا ادوم میوئی سنگ دو اللہ نصیحن دینے پائی پلتناو سنگ سبحان اللہ. شہید کی واقعہ نی پمنمک کی مانگ دا تھمنی بسی ادوم شہید تو ہم بھی ہو سکتے ہیں. ای کوئی سوئی بھی آئی ای کوئی سوئی بھی آئی. دنیا میں آنے کے مقصد یہ ہے کہ شہید ہو کر جائے. دنیا دلّا پہ مقصد تھی کرینو شہید ہوئی نہ چچی با ادو کی مقصد نہیں. اور امت محمدیہ جنت چٹ پامی امت محمدیہ جہنم دا کم بیان کی. امت محمدیہ جنت میں جانے کی شوق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے. جنت چت پگی ادویم نو امت محمدیہ آدھا شوق لئی بتار بدی اپام لئی بتار دی دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی دامن پائی گے دبنی ادو کی متم دا جنت ہنگ دبنی. جس نے دامن محمد چھوڑ دی دامن محمد تھا دو کی بتار بدی جنت ملنا مشکل ہے. جنت ملنا مشکل ہے. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم نے اللہ سے محبت کی فاتبعونی محمد کی اتباع کرو میرے اتباع کرو. سنی حدیث اللہ دا مصیبت ہم لبا اللہ دا پیار توربا محبت توربا دی محمد الرسول اللہ ایتم اللو محمد الرسول اللہ کی متون اندرم مکھائی اللہ دا ننسی اللہ دا ننسی اللہ دا ننسی ہائی بدو یاروئے اللہ دا ننسی بدو مپون اوئی کی دب سے محمد کی متون اللبا محمد کی دامن پائے ربا محمد کی طریقہ دا پنسی لے لبا ادو کی متم دا اللہ دا ننسی ہائی بھی ایمان دو مدو کی جو یا گنی متم جو دی امت محمد یادا اللہ نے قیام ننسی گنی یغف یحببکم اللہ اللہ نے ننسی بھی رہنے یہی پائے پنچنا سے اللہ کی نبی متون اللہ بمتون دنی کو امت محمدیہ اللہ نے ننسی بھی دوری سی. اللہ کی نبینا سولمبا نماز کی طریقہ دا نماز سولمبا ادنی اللہ کی ننسی بسی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر تورمبا ادو کی طریقہ دا ذکر توبدنی اللہ نا ننسی دوری بسی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نا نکاح تورمبا ادو کی طریقہ دنی امت محمدیہ نا نکاح توبدا اللہ نا ننسی دوری بسی. کھرب
परमांद थंबनी सारे काम पुनमक मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरीका दा सारे अमल पुनमक मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरीका दा सरे इबादत पुनमक मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरीका दा तारब मतमदा युहब्बुकुमुल्लाह न कोई वो अल्लाह न सीबी के लिए हाइबा वो हमसे कुरान हाय रे पाए बिना अल्लाह ना नुंसी ख्रबा मतुंदा बंदाना फंगदुर प्रमोशन से करी फंगनी यगफिर लकुम जुनूबकुम न कोई की न थकत लई बगुना लोय नमक अल्लाह न मगफिरत तौबी गनी सी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह न मगफिरत तौबी गदोरी बगुना खुद में कॉपी गदोरी से मोहम्मद की तुम इल्लगा अमल तौर पदरे भी पाए पिंचनाव से तो आई कोई की मकसद से कदा इधर पूरा तौगनी आई कोई करा इधर फगत के है मतमदा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतू इल्लगन है नसियो फौसु इल्लगन लाई हिंदू हिंदिन अवात अपा लाई खिबदो अल्लाह न दर गुजर माफ तो भी सनो आमीन दर गुजर माफ तो भी सनो उम्मत मुहम्मदिया बहुत कमजोर है आमल गिल्ला इंदसु कमजोर नहीं ईमान गिल्ला इंदसु कमजोर नहीं इबादत गिल्ला इंदसु कमजोर नहीं हर लाइन दे कमजोर नहीं लेकिन कमजोर नहीं हाय बगी बा वजूद मुहम्मद अरबीना करम न चाक चारम बगे हाय ना तम लगा मधु की दुदा चाक चाक हिबत तारबा मुहम्मद अरबी की तरीका चाक चाक हिबत तारबा मधु की हालत ता महा मौत कोई बतारबा दी तुलबा के हालत मौत कोई रे तालिब इल्म के हालत मौत कोई रे महा शहीद कोई रे सुभान अल्लाह बंदा शहीद की थाक से दुनिया के हासिल तौरगा चटपई आई ऐ कोई की इरक्ता अदु की अमल दु लई ऐ कोई न तौद बदगी मांगन बनी पाए कुरान दा अल्लाह की लंबी द थो अगा मसा की थवाई दो पामुदना कुर्बान तो थो की बमी होई सिंदो असी बनी हाय गनु हाय बदिल्लाह रतना आयात सिपरा अतई अतोप सिपरा सिंह सो मुग पीरी ला तहसबन अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात गुमान भावतो रुनोय खल्लु नोय अल्लाह की लंबी द सीखर में होई सिंदो मधु की दो सीखर में हाय बगी वखल भावतो रुनो हाय अल्लाह ना मोम अमद हिंग लग थंबी ये पाई बिल चनाव सिंह आद अल्लाह की मनाताई कोई हिंग लई से हाय बता रबदी अल्लाह ने कोई पीर बा अमल अल्लाह ना सिंदरी बा अदु हुकुम सिंह अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उम्मत मुहम्मद यादा थरम बा अदु बा वफम सिंदो मदुदाई कोई जब तब याद है ना कन्न हिम्मत के साथ कोई ना तो उम्मत इंशाअल्लाह शहीद की दर्जा पंग मुजाहिदीन इस्लाम 3 नौजवान सगे भाई ईसाई बादशाह गिरफ्तार तो घरे फागरे ईसाई बादशाह फार बमतुंदा मागी दरबार दा लयंग अचौबा तौरग लई खांजाऊ थोंगली मई थाए थाव हजली थाव सौरे ईसाई बादशाह फारत पा 3 नौजवान सगे भाई पुथोरागा बादशाह नहाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दिया हुआ ईमान छोड़ दो मोहम्मद का दिया हुआ ईमान छोड़ दो
محمد نبی با ایمان دو تھادو نکوئی دا ننائی با پنسی اما پھنگھنگے متم دو دا 3 نوجوان مکوئی اہمنا جواب توئی ہرگز نہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے تھادو پنگمو الدگی امکا بادشاہنا انجلی اب بھی موقع دیتا ہوں محمد کا دیا ہوا ایمان چھوڑ دو ہو جی موقع نہ کوئی تو تانزا پیری محمد نے پی بے ایمان اٹھا دو اور ہمارے ساتھ مل کے زندگی بشر کرو ای کوئی کے ساتھ نہ پنسی لے لو نمائی و پنسی پھنگنگے نمائی و پنسی پھنگنگے ہائی بدا جس کے دل میں ایمان مضبوط ہو وہ جواب دیتا ہے تھاموئی دی ایمان مضبوط ہوئی کھربا چچن تھم گریبا مکھوئی دی جواب تو رہی کریے نا اے بادشاہ محمد کا دیا ہوا ایمان ہرگز نہیں چھوڑیں گے جو چاہے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد نبی بھی ایمان تھا ہوئے تو نہیں بتاؤ تمہارے گردنیں اڑا دی جائے گی اگر ایمان نہیں چھوڑو گے تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائے گی ایمان تھا دو تبتا جو ننگ تو پہل لگی ننگ تو کسل لگی جواب توی کوئی پرواہ نہیں اگر یہ سر رہ جائے اگر قط جائے کوئی پرواہ نہیں ہے رہے دا سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوان امن میام بنی امن یائی منی امن اتوم بنی مچن مناو اہم سی تھاو سادن لیبا کھانجاو دے لیبا تھاو دو مدو کی دا بادشاہ کی وزیر سینہ سکل پائر پائر لنجن ننبا جنگل مطمدہ مجھے پہلے ہان بتانا رہی دا ای بہان لنجن بیو ای بہان لنجن بیو ای بہان لنجن بیو ہائینا مچن مناو اہمنا شہید کی مرتبہ شہید کی درجہ دو ہان پھنگ بتانا رہی میرے بھائیو دوستو دنیا میں آنے کی مقصد یہ ہے کہ دنیا سے شہید ہو کر جائے دنیا تو اللہ کوئی مقصد کہہ رہی ہے دنیا تو شہید ہوئے رہی چکو دنیا حضرت 3 نوجوان نکوئی اہمنا ہاں نصیبہ پاکتان رہی انگ کوئی کھریں گا سائی من تھوڑا انگ کوئی کھریں اس مکوئی اہمنا سیبتان اس کم تو بنائے جواب تو رہے کری گنو نکوئی اہمنا ہاں نصیبتان رب سے ای کوئی شہید کی درجہ دنی شہید کی حالت سیکھی بتا رہا شہید کی درجہ پھنگ بتا رہا شہید کوئی بتا رہا دی اے بادشاہ ای کوئی سیدھے اللہ کی مناتا ای کوئی ہنگ لئیگے دوری بنی ای کوئی سیدھے اللہ کی مناتا ہنگ لئیگے دوری بنی ادوننی میرے بھائیوں دوستو سارے ایمان والا اور سارے کلمہ والا نمک کری گمبا وفم امدا دین گوئیبا اسلام گوئیبا وفم امدا کریمت بیک تورگنو ادوم اسلام گوئیبا وفم دو مدو کی دو مپنگ کوئی ہندبا یادے ہائی وہ وفم سے چنگل لگا اپنی جان قربان کرو ہوائی تھا دو انشاءاللہ موت ہائی بسیدی یوم دا لین لعنی موت دکان دا پھم دا لعنی موت بزنس تونا لانی موت کاروبار تونا لانی موت گاڑی دا پھم لانی موت ماں کی بلڈنگ میں کون طریق کی مطلق تونا لانی موت آئی بسیدی نو منتر نوما ای کوئی کی اناک اللہ عدبنی ای کوئی نا ہنبگی کھوہندو مدو ای کوئی نا سیم جدبنی پائی پنچی ناو جنگ ہنبگی کھوہندو چومنا ہنبدی الحمدللہ کری کمو اون نکی بتا ربدی اون نک ربنی مدو کی دنا پورے کے چکھے دروب سے کدائی رمدہ چکھی کنے ہم تمدہ میں کول یو کھینی پائی پنچی ناو سے میں کول یو کھینی ادھر دی کھوہن سے کوئی نا
چمبتائے مچن مناو اہم دی کری کی دمتنو شہید کوئی بپام جریبا بہرحال تین صلی بدا میام با اہن نے یائی منے انیدو لنجن گھرے تھاو دا لنجن گھرے اصاب تھاو دا لنجن گھرے شہید کوئی گھرے انا للہ و انا الیہ راجعون شہید کوئی گھرے مناو نپاتوم بدو کی نمبر لاکھ پدا بادشاہ کی وزیر نہ چنگل لگا یا بادشاہ اس کو چھوڑ دو وہاں تھا دو میں محنت کروں گا ای محنت تو گے ماں کی دھرم سے تھا دو اہل لگا عیسائی دھرم دا داخل تو گے متم خدکتن ایون دا پیو اینا ہائی گھرے بادشاہ نا اچھا تم محنت کرو اینا تھا دو رہے ادھو گا پورے گلائی جوان دو عیسائی خاندان کی منوندا مانا پوری مچانو پی دو گمبی نپی ام خوب لیتے ادھو کی مکھئی چاو سانگی ادھو کی مکھئی پھتک ربی ماگی مچانو پی دو دہائے بیٹی سیگی نوجوان دی ایمان سے ننگ پھیل تو بنگم گدرا این ہنگتم دا ارے آبادان مابو مانگون لئی دی ایمان دو این پھیل تو متم دا سکے نمسو چنگوئے سکے نم چنگوئے منت ام چنگوئے ایک دم پھیل کر دے گی این ہرے ہرے ایک تو پھیل تو بھگلو ہرے ہرے اچھا بیٹی اس کو لے لو نپی دو چنگھن گرے بند کمرہ دا کمرہ دا پھدن تھا دلے ننگ نسک نسو چھیم ساہن گرے ادھگا امکا نوجوان پاکھن دو امکا تھادن کی ہاری با کمرہ دو تھادن کی تھادن گھر مطون دا نوجوان ادھگی دنا پھک امت تھی لگا پھک ادھو تھارگا پھک ادھگی مطلتا مہانگ چنگی بدگی پھک ادھگی مطلتا لیت لگا نیت تو لگا اللہ اکبر نماز ادا کرو عیسائی نپی جوان جو منگینی جوان السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام لئے چنگلی عیسائی جوانی چنگلی گفتگو تو ننبا وانگن ننبا امکا جوان نماز کی نیت تو کرے اللہ اکبر نماز سجدہ کی مانا سجدہ تاریب ادو کی منع ادو دا جوانی پھم مگنگائی کرے واری سانا نبا اللہ کا مصلحت عجیب و غریب نہیں عجیب و غریب نہیں جس کے دل دا جو ایمان یوری دو مدو کی ایمان ادو کو وانگھند بیاتے ادو کی ایمان ادو کی دنیا سارے خرافات کو نمک ناجائز کو نمک حرام کو نمک روئے نمک کھوپاگن نیت قدم نے ہنن نے چل لگا حلال دتوں گا لئیبا جائز دتوں گا لئیبا اللہ کے احکام دتوں گا لئیبا اللہ کے رسول کے احکام دتوں گا لئیبا ادو دم بیوئی سنگ ادو دا پک لبک گناہ ام خوبت توبہ کی قوت پیروئی مپانگن پیروئی پائی کچھنا سبحان اللہ سبحان اللہ نسائی جوان دو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام لئی گھرے جوانی ماں کی مانگ دا پھم لگا لئی بھی جوانی ادو کی دنا میاں کا کھل لگا وہاں یہ توبہ دا امکا جوان دو نماز کی نیت ورگا اللہ اکبر آئی گھرے وہ جوانی ادو کی دنا پھیل تو گے لانگ کری بدو دیکھ جوان کی ایمان ادو نی دو جوان کی قلب لئی بے ایمان دو مدو کی دنا مپانگن کن بے ایمان ام کوئی گھبنا مرمم کوئی رگا اللہ وحدہ لا شریک مقو مہانا جوانی نپی ادوگا جوان نپا ادوگا وری صحابہ کی تانجا موقع سے اللہ نپی دے دا
Allah na pide nupiduna khalibdi manghange haikala somdagi jawan aduna aigi iman mangba yaba natena kanna marugi senarga honari bileba adu magi iman du yengerga somdagi nupiga wari sabagi mauka no khuda na supi pide aduga jawan adugi mamitasu magi mamangda jawani masak mato fazarbi laisabi ama phambi ko haibase Allah no muhande bai pai perchina subhanahu subhanallah Allah no muhande subhanallah adu iman do ai khoi da Allah na pibi salo amin adu iman do ai khoi da Allah na pibi salo amin bas no ngan do phawba nupi du mehnat to matamda wa ama hai bagi mauka apide no ngan bada nupi du thor e mapana ngai beti kam to le han matam as upai de te abada aina wari sanar ba katna ngai bini adu ma mapu amagi isorgi Allah gi ibadat tawi adu gi ibadat adu da magi mathwai puning hachang pulma lukhi badagi magi mamanga ai zarbi mai thong se masisi ai ngan na phamna ga leibu matamda ai gi mai thong si ude ai gi mai thong si mano ude magi mapu khuda adu khatu urerga sare raat bahar si namaz solaga lekhi abadan upai leite hai phere subhanallah upai leite hai phere mathangi numitam chang mathangi numitam changi changaga mehnat tawhan matamda jawan adu kari tawran Allah ke zikr tawr kale la ilaha illallah 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 lat ramati jaba mapukana amatalaite illallah Allah khaktani aigi zuban nasibu thingba ngamba mapukana amatalaite illallah Allah khaktani aigi mit animang uri basibu uhandaba ngamba mapukana amatalaite illallah Allah khaktani aigi khutlengi basibu lenghandaba ngamba mapu amatalaite illallah Allah khaktani aigi kom chali basibu chalhandaba ngamba mapu kana amatalaite illallah Allah khaktani Allah khaktani adu kalima zikr do tawraga lat padamatik chaba mapu kanamat laite illallah Allah khaktani zalim badshah ki makhutagi kanbangamba mapu kanamat laite illallah Allah khaktani Om khangi matakta hi jallaga thammi bathao adugi thao dudagi kanbangamba kanamat laite illallah Allah khaktani Allah ki ishq do Allah ki muhabbat ki mai do muhabbat ki mai ishq ki mai do jawan ki qalb da thagal liye jawan ki qalb da thagal liye ishq do na pum phan cha khallaba muhammad da khuda ki ishq do hengalli illallah 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 Allah ki zikr tawi jawan Allah ki zikr tawi jawan magi mangda phammi sai jawani mamai do pungan ngalaga phammi wari sangena phammi tanja ngairi sond jawan adudi khuda ki muhabbat ta khuda ki ishq ta illallah ki taraf purga laigre illallah ki taraf purga laigre mangda phammi bi jawani khuda na jawan adud uhande da subhanallah 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 uhande jawan aduda nungale matung de jawani thokre mapangai kam tore beauty
उपाय नहीं थी नुमित के आने मेहनत तो 40 दिन नुपीदुना नुपादुदा वारी अमुक्तंग सानदगेना होनबा सारे रात भर होनब से अहिंग कया होनकी नुमित कया होनकी 40 दिन होनकी ये पाई चुनाव 40 दिन होन मतमदा करिगुम फाबु चंजन मंगाम खिदे जवान अदुदा 40 दिन लोइरबा मतुंगददी जवानी अदुगी दिल द करी खयाल लाए इस ईसाई जवान पुनमंगना जवानी ऐगी इमाई उबद ngaugnariba aduge ngasi numit nipuni magi mamang phamba matamda mana nungsiye ama khoba aingonde engellattaba aduga magi nungsiba mapudo adu hakta mana ningaga leiba aisu pamlakle aisu pamjare o jawan nang ningiba mapudo karamba mapuno nang kurmiba khudado karamba khudano adugi duda aibu pusanbiro jawan haina जवानी अदुगी मबुक्ता अफबगे वाखल खलक पमिकुक्ता दी अल्लाह वहदहु ला शरीक ना जवानी अमदी जवान की मरत थरंबा हिजाब पर्दा दो मदुगी दो लौथोगले आई जवान होती तिनंग तबलीग तौरो नो पीदुदा ऐ जवान होती तिनंग दावत तौरो नो पीदुदा नो पीदुगी थामोइदा अफबवा कल कल्ले ममांगददी अफबवा कल खंदे नंगी ईमान दो फेल तौननबो हो नहीं हौदिक्ति नंगी अचुम्बदु उबदा मागी थामोइदा करीवा कल्लाए ऐसु जवान असिर निंगनिबा जवान असिर तौरबे लाइन लाई छोनसे मस्तिगी सिदा ऐसु चंगनिंगे अदुबु करम न चंगदगे हाइबगी वखल अमक खलगले ऐ जवान नंग दावत तौरो करीगी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला पदमति चाबम पू करामत लईते इल्लल्लाह अल्लाह खतनी अदुगी दावत तौरो रे जवान नंग पंदरनु दावत तौरो जवान जवानी अदुगी दुद दावत तौ करे नंग ईमान कबूल तौ आईना ngasi oiriba phibam se sugumna nang oiba pamlabadi iman kabul tau ainu oiriba phibam sumana nang su oigani ne jawani subhanallah iman kabul tauning bagi apam badagi nupi dusu magi timbanda razi oire adudi somdana पाखंगु हाथ नबगी दमक्ता ईसाई खानदान पुंग निंथौ लोयमक तैयारी द लईबी सोम द मागी ईमानदु फेल ओइहलु मासी लोइछलोइना थादन गिबु नुपीदु हिदायत की मान फंगबरिना अमुक नुपीदु न करी हायरे जवान अखोई अनीमक बाबा न फारनी खानदान न फारनी निंथौ न फारनी अखोई अनीमक को हापीरनी मफम सिदगी अखोई अनीमक चेलसी अखोई अनीमक चेलहौरसी हैना हायरे मकोई अनीमक चेन नबगी तैयारी दा निंथौगी करीददी कोनुंगददी सगोल अवाक लैतबरिना नुपीदुना चटलगा सगोल अनि लौरउरे अमना जवानदुना सगोल अमद तोंगे माना सगोल अमद तोंगे सगोल अनि सि तुंग धमांगता हरिबा शहर अदुदगी लामनो थोगोरई अदु नुपीदुना हल्लगा सुमैनि इंखिबा मतमदा लालमी लिसिंग कया लालमी लिसिंग तरा तानर पसी उरे अदुदा नुपीसना हाय जवानदुदा अखोई तुंगदा लालमी लिसिंग तरा तानर ए अखोई अनिमत गिरफ्तार तो घरनी फाखनी अखोई अनिमत सीबत तारबराइना हंगबदा जवान न करी जवाब तवी ए तुमिन न लयो नंग की गनो नंग खंगनो लाइबर सिपाही सिंह से लाइबा सुंबा लश्कर सिंह अमदी लिसिंग तरा वोइसनो लिसिंग कुन वोइसनो अल्लाह ताला ना जवान ऐगी एक की खुद सिदा सिपाही लिसिंग कुंदगी हेंदगी ताकत पीरी ऐगी एक की खुद का थेंगनगनी लंबा तौनगनी नंग करीम तो पाखर कनो नंग करीम तो की गनोइना नुपीदु द तसल्ली तौई दे पाई बिल चुनाव से सुभान अल्लाह सीनी
ایمان کی طاقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نمت تھوپم دینا تافم پھوبدا مانت تورم بھی بکار بار پنمت سے ایمان کی طاقت تگی تورم منگانتنی پائی پر چناو سنگھ ایمان کی طاقت تگی تورم منگانتنی پائی پر چناو سنگھ ایمان نبو چنبتا ربدی اللہ خیر سے اللہ اینا چچی ریلوے اسٹیشن دا کی نماز کی متم یورک لینا کم دسی ادوگا اسٹیشن ادوگی در مسلح ہکتا تھا سی ادوگی ہکتا نماز سن سی ادوگا ریل دو چین بکی تائمی یورک متم دا ما چین نبو ہو نگنی ادوگا نماز سن گئی نا مسلح تھاری با مسلح متم تک کا خلی با مہا کی ایمان در صحیح مضبوط ایمان ہوئی بتا رہا دی ریل مسامت انتا مفہم دو ادوم کھامگ لگنی پائی چھک چین چل ہلو مرم دے ممانگی اولیاء اللہ کی متم دا پیریتا ای کوئی نو اوکھ ربت ہے نکھر بنگانتا نہیں ادنا ایمان وانگی بھی مکھی ایمان مضبور ہوئی بھی مکھی کوئی پوٹ امنا ای کوئی دا انتو بنگم بہائی میں دو کوئی تھوک تبوانی پائی بنچناو سے کوئی تھوک تبوانی پائی بنچناو سے ہاو جی جوان دن کری پاکم پیری ایک کی خطہ یا اور پانگل سے سسی گا ہاری پر لالمی لسنگ ترا دو ادو کی دو کا مقابلہ تو گنی ننگ کریم تا پاکم کنو ہائینا تسلی تو گھرے مکوئی انیمت تھورا ایک نونگا علم دائی کوئی رہے تالاب امگی پکری امگی مپاندہ سگون تھوجل لگو وجود تو کھوکسی ای کوئی انیمت وجود تو کھوسی ہے تو فضر نماز کو بکسی ہے مکوئی انیمت کم دھرے سکول متک تگی ارگو وجود توری ای متم ابدا کنا سکول تھوجل لگ پگے ہے متم دا نسائی گی کھان دا حیدل لی تھاؤں دل لنگن کی با میام با انیدو سکول انید تول کے تھوجل لگے سبحان اللہ نسائی قرآن کری ہے لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات اللہ کی لمبی دا متوائی کٹ کربا ہم سن تھدو کربا دو موگیو اسی گا دو مدو کی دو اسی بنی ہائی گنو بل احیا بلکہ مکوئی ہنگی بنی ولیکن لا تشعرون نہ کوئی نہ کھنگ بگیوانے ہیں قرآن نہ حیر بنترا نسائی گی ادو مسیح سی کربا نپا انی دو سگول انی دو تو لرگا حوجل لئی ادو دا مناؤ نپا اتو بدنا میام با انی دی امتن ارے بھائی نہ کوئی انی دی تھاؤ دا سیہور بنترا نہ کوئی انی سیہور بنترا کرمنا لا ابنوین حنمتم دا ارے بھائی تم نے قرآن تلاوہ نہیں کی نہ قرآن تلاوت ادرا قرآن میں کیا کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کہا اللہ کی لمبی دسی کی بمیوئی سنگ دو اسی بنی ہائی گنو بلکہ مکوئی اہنگ بنی ہے نا ہائی بنترا نہ کوئی میئنگ دا سی کی بم مالہن بنی اللہ کی مپمد دی ای کوئی ہنگ بدو نہ مرم مورگا سگول تو لگا ننگی نناکتا تھوڑا اسی نہیں اللہ نہ تھارئی میں مرم کری کی دو تنہا متمدہ آئے نہ کوئی انیمک چلو نہ نو پاتو بدنا عیسائی نو پیے مپوکھ رہے مکوئی انیمک کے انت توبیر مچو آئے نا ای کوئی انیم کو تھار پڑے نا ہائی کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا